Kreyòl parler, kreyòl konprann. Engagement nous envers peuple haïtien resté solide. Kreyòl parler, kreyòl konprann. Kreyòl parler, kreyòl konprann. Gary fuck bala, monsieur. Bon parler. Mr. Ambassador, please send this message out to Washington. 4,700 dead in 2023. 300,000 displaced from their home and now they refugees. Nobody's safe, you better have them funds. Even the Pope had to plead for the nuns. Police sever heads, kicked around like a football field. Women treated like livestock, babies are human shields. A leader of the hell, my malpractice neurologist. Playing with our psychosis, feeding lies like grains to keep us in a state of hypnosis. Trying to reach the State Department. How do we get back to democracy with no hypocrisy? Cause intervention through the course of history has set us back to a new form of slavery. Yeah, the only way forward is the diaspora. Have to have a say who the deputy and the senator, the president, the prime minister, and the judges in conjunction with the Haitians on the ground. Only then will we start to find a real solution here and now. And I was born in Quadebouquet, so the message from the ground, Ariel, man, you gotta leave now. Kreyòl parler, kreyòl konprann. Kreyòl parler, kreyòl konprann. Bon parler. Mr. Ambassador, please send this message out to Washington. Kreyòl parler, kreyòl konprann. Destino, c'est destino. Piga ou quitte le chapé nan mer. Même bon Dieu qui bon Dieu, li te détruit la terre. Pour nous, te vin commencer yon nouveau terre. Gen démon qui te mort, yo parler ak Satan. Moi parler ak Satan, tout élitime pour moi dit non. Bon Dieu tout puissant, et moi black kanko Kodak. Fais décision, ou à David ou à Goliath. Bête qui genke, pas jamais jamais du fait. Ma diga qui fait peur, jodi a ma pe masque. Défendre femme, pas c'est maman, c'est yon femme. Pour yon femme, avec on zam ap campé jam. Pas ces jeunes filles dans capital lan, yo ouvert jam. Pour yo acheter bouillon, fuck yo prend banane, yeah. Bagay yo triste là, kankou Christ là. Sous la croix, nan ma sabatani. Ma tante moi catholique, on non dit père, on non dit fils. Grand-père moi c'est nèg akaye, aïe bobo lidi. Grand-mère moi c'est moun kwa de bouquet. Avant 400, les moins dans Dubaï, yo dit assalamu alaikum. Shalom, les moins Jérusalem. Madame moi mon Jérémie, li dit m'vin bien dans son Jésus, well. And I was born in Quadebouquet, so the message from the ground, Ariel, man, you gotta leave now. Kreyòl parler, kreyòl konprann. Kreyòl parler, kreyòl konprann. Mr. Ambassador, please send this message out to Washington.